Ndi fhano ndi tshi khou ḓo vha lafha vhulwadze hovhunoni hune ha vha seisa tshifhinga tshoṱhe musi mabammbiri a metse a tshi vhuya. Namusi ndi khou ḓo vha funza nga ha zwithu zwine zwa vhidzwa upfhi ni solve for x. Solve for x ndi zwiṅwe kana ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine vhathu vhanzhi vha vha vho zwi nyadza, mara ri tshi vhuya kha uri kha ri ṅwale wa wana dzi tshi khou vha bukuṱa. Fhedziha heinoni solve for x kha ḓuvha ḽa ṋamusi i ḓo tou vha i tshi tou vha revision kha grade 12 sa vhunga vho no zwi itesa kha kiḽasi dza murahu na kha nated N2 electrical. Mbudziso ndi ya uri ni vha zwi pfesesa na uri musi ri tshi khou shumana na solve for x ri vha ri khou itani kana nahone ri tshi khou zwi itela mini? Musi ri tshi khou solve for x ri vha ri tshi khou lwela u wana uri ni x yashu i eḓana na vhugai, u itela uri ni ri kone u ya u dzhia heyo phindulo ya ra wana uri i tshi khou eḓana na x ri substitute mbudzuloni ha x ri vhone uri equation yashu i khou eḓana na left hand side na right hand side. Kha vha ri ndi zwi ṅwale fhasi kha musi nga u amba nga u tou rali vha nga vha vha si khou mpfhesesa. Vho fhiwa equation hapfi x plus 1 is equals to 1. Hapfi solve for x. Reason ya heyi chapter ine ya vhidzwa upfhi solving linear equation. Reason ya hezwi zwithu ri vha ri tshi khou ṱoḓa uri ni vhone kha vha ri pruvele uri ni heyi side i eḓana na heyi side. Hezwi zwithu zwo ṅwaliwa hafhanoni zwi eḓana na hezwi. A thi ri vha tshi ḓivha uri itshi tshiga tshi khou amba u eḓana. So nga iṅwe nḓila ri khou amba uri x plus 1 is equals to 1. Hapfi solve for x. Zwi amba uri ri khou ṱoḓana na x, ro no wana x ra vhuya ra vhea value ya x vhudzuloni ha x, u bva hafho holu lurumbu ra kona u zwi vhona uri lu eḓana na houḽa. It's sort of like to prove. Upfhi x plus 1 is equals to 1. Hapfi solve for x. X is equals to 1 minus 1. X is equals to 0. Zwa vha zwi tshi khou tou amba uri x plus 1 is equals to, nahone kha vha ri hezwi ndi zwi ṅwale nga iṅwe khaḽa. Upfhi x i khou eḓana na 0. 0 plus 1 it's equals to 1. Ngeno kha lurumbu ro wana 1. Zwa vha zwi tshi khou tou amba uri heinoni equation i khou itani? Ndi zwa vhukuma ya eḓana. Ndi zwone zwithu zwine ra vha ri tshi khou ita kha solve for x. Kha solve for x vho dzula vha na phindulo. Phindulo ine vhone vha ḓo wana x i tshi khou eḓana nayo. Vha tshi ṱoḓa u vhona uri ndi ya vhukumana vha dzhia heyi phindulo ye vha i wana vha ya vha i substitute. Vha tea u wana left hand side i tshi khou eḓana na right hand side. Zwa vhuya zwa ralo zwi khou tou amba uri phindulo ye vhone vha i wana ndi yone, ndi ya vhukuma. Maths ndi zwithu zwavhuḓi, vha dzhena mulingoni vha na memorandamu vhone vhaṋe vha tou sa zwiḓivha uri vho fara memorandamu vha na phindulo. So mbudziso ndi ya uri ni ndi zwifhio zwiṱepe zwine ra tea u zwi tevhedza musi ri tshi shumana na solve for x? Number 1, musi ri tshi shumana na solve for x, general steps
Number 1, ri thoma nga u shumana na square root. Arali mbalo yashu ina square root, ri thoma nga u attenda square root. Square root tshashu arali tshi hone, ri nga ḓi tou tshi remove nga u introduce squared brackets. Number 2, ri expanda brackets. U expanda brackets ri khou amba like vhone arali vho fhiwa mbalo i kha itshi tshiimo, zwi amba uri vhone vha tshi expanda brackets ri vha ri khou amba uri kha vha vhulaye brackets. Zwi amba uri ri ḓo salelwa nga 2x plus 4. 2 i re nga nnḓa yo timesa dzi re nga ngomu ha brackets. Ndi tshiṱepe tsha vhuvhili tshine vha tea u shuma tshone kha solve for x. Tshiṱepe tsha vhuraru ndi u rearrange. U rearrange ri khou tou amba fhedzi uri ndi u vhekanya dzi no fana tsini na tsini, u vhea dzi no fana nga tshatsho. Number 4, factorize. U factorizer vha u ḓivha ndi hone we vha u ita kha grade 9. Number 5, find solution. So ri ḓo wana mbalo nthihi ine ya vha uri ni heyo mbalo ri ḓo ra i shumisa sa yone example u shumana na solve for x ri tshi khou tevhedza general steps hedziḽa dze nda dzi amba hafhaḽani u solve for x. Okay, kha vha ri ndi thuthe hafhanoni u itela uri mbalo ine nda khou i ḓisa ri shume ri tshi khou kona u vhona dzi general steps dzi re nga hafhaḽani. Metse ndi zwithu zwavhuḓi, metse ndi zwithu zwine vhone vha dzula vha na phindulo vha tshi dzhena mulingoni. U feila vho vha vha khou ḓi tou funa, fhedzi vha songo vhilaela zwino vho wana dokotela. Ndi a vha fhulufhedzisa, ndo ḓiimisela u lafha vhulwadze hovhu vhune ha khou vha seisa mabambiri a tshi vhuya. Ro fhiwa ndi vho ita zwiṅwe zwisiwa. Ro fhiwa mbalo ya vhuḓi vhuḓi kha iḽa kubalo ku soko vhuyaho kwa remisa na ṱhoho, kubalo ku sa vhuyaho kwa dina. Vha ri vha tshi ku ḓisa vha zama u ita uri ku nga ku a shushedza, riṋe ri tshi ku lavhelesa ngauri ri ḓivha dzi general steps dza u solve x, ra wana ku sa vhuye kwa ri fha na mathada. Vha ri x into x minus 1 is equals to 20. Vha ri solve for x. Riṋe ra mbo ḓi ri a zwi ḓivha uri ni ri shuma solve for x nga general steps. Ra ya kha tshiṱepe tsho thoma tshine tsha vha uri ni ndi square root. Hetshiḽa tshiṱepe tsho thoma ndi a ḓi vhudzisa nṋe sa mufhinduli nda ri kha heiḽa equation yanga ya nda fhiwa hu na fhethu hune ha vha uri na square root. Nda ri hayi, number 1 ndo bva kha hei ndi khou ya kha ya vhuvhili. Nda ya kha general steps number 2 nda ri kha heiḽa equation ye nda i fhiwa hu na fhethu hune ha vha na brackets. Nda ri ee, hapfi ndi goyo. Ra ri khefhaḽa ra mbo ḓi ri okay, zwi amba uri we are going to expand the bracket. Ri khou ḓo expanda brackets yashu, and ro tendelana uri expanda brackets ri vha ri tshi khou remove brackets nga u timesa nomboro i re nga nnḓa na dzi re nga ngomu. Zwi amba uri hafhaḽani x i ḓo timesana na x ya vha x squared, x ya dovha ya timesana na 2 na 1 sorry ya vha minus x and equals to 20.
ra vha ro fhedza nga u expanda brackets yashu. Now ri khou ya kha number 3 ine yavha u rearrange, u vhekanya zwi no fana nga tshadzo. Hafhaḽani ri khou wana uri ni ahuna ino fana na iṅwe na iṅwe yo ḓiimisa nga yoṱhe. Ri na x ine yavha uri ni is x squared, ravha na x ine yavha uri ni aina squared, ravha na 20 ine yavha constant value. Constant value ndi nomboro isinaho alphabet nga phanḓa. Arali heiḽa 20 ya ina x ya ḓo pfhi i variable, ingavha x, ingavha k, ingavha z, ingavha o, ingavha mini, ya vhuya yavha na alphabet nga phanḓa i vhidzwa upfhi variable. Mara arali i sina alphabet nga phanḓa if constant. Zwa zwino kha ri vhekanya equation yashu, x squared minus x ra wedza constant value yashu ine yavha 20 i tshi wela i ya tshintsha sign ya mbo ḓivha negative 20. Zwino ri khou ḓa kha tshipinḓa ro fhedza u arrange, ri khou ḓa kha tshipiḓa tshine tsha vhidzwa upfhi is to factorize number 4. Ri tshi ḓa kha number 4, x why ndo vhea x ngei na x ngei kha dziḽa brackets dzashu, ngauri tsho thoma square ndi tshi khou amba uri luvhili, zwi amba uri tshi khou amba uri ndi x 2. That's why ro vula brackets yo thoma ra vula brackets ya vhavhili ra ri x nthihi nga hafha iṅwe x nthihi nga hangei selini. Now ri khou ḓa kha tshipiḓa tshine tsha vhidzwa upfhi u factorize, tshine hetshi tshipiḓa vhunzhi ha vhathu tsha vha kanganyisa, mara a si tshipiḓa tshine tsha tou vhuya tsha tou dina. Ni thetshelese zwavhuḓi vhananga. Musi ri tshi factorize heiḽa equation ri ya ra ṱoḓa zwithu zwine zwa vhidzwa upfhi dzi factors dza 20. Why ri khou ṱoḓa factors dza 20? Ri khou ṱoḓa factors dza 20 kha heiḽa equation ngori 20 ndi yone constant value, ndi yone i sinaho variable. So ri tshi factorize ri ya ra ṱoḓa factors dza 20 kana dza nomboro ine yavha uri it's constant. So factors ndi mini? Factors ndi nomboro dzine dzi tshi timisana dza rifha 20. Factors of 20, nomboro iṅwe na iṅwe na factors dzayo. Factors dza 10 ndi 2 na 5, 2 na 5 dza rifha 10, 1 na 10 dza rifha 10, zwi amba uri it's factors of 10. Nomboro dzine dzi tshi timisana dza rifha heyo nomboro ine ra khou ṱoḓana nayo. Zwino hafhanoni ri khou shuma nga 20. Zwino factors dza 20 ndi nomboro dzine ri tshi dzi timisa dza ḓo rifha 20. Number 1, 1 times 20 ndi 20. Zwi amba uri 1 na 20 it's factors of 20. 1 na 20 ndi factors dza 20. Ra ya kha i tevhelaho ine ya vha uri ni is 2 na mini na 10. 2 times 10 dzi rifha 20. Zwi amba uri 2 na 10 ndi factors dza mini dza 20. Ra ya kha ino tevhela ra ndi ḓa nga ngeno fhasi uri ndi tse fhasi ri si ḓo dzumba nga ngeno nṱha. Ra ya kha ino tevhela 3 ahuna ine ra i timesa nayo ya ḓo rifha 20. Zwi amba uri khou i pfhuka. Ra ya kha 4, 4 ya timisana na 5 i ya rifha mini 20. Zwi amba uri ndi factors dza mini dza 20. Then ra ya kha i tevhelaho ra wana uri it's 10 and 2 zwine zwa fana na hezwiḽani, havha na 20 and 1, havha na 20 and 1 ine nayo i fana na mini na heiḽani. Zwi amba uri factors dza 20 dzine ra vha nadzo ndi 1 na 20, ndi 2 na 10, ndi 4 na mini ndi 4 na 5. So a ri suku dzhia iṅwe na iṅwe ra i vhea hafhaḽani, ri dzhia ro thoma ra tsheka zwi tevhelaho. Ni thetshelese zwavhuḓi. Ndi dzifhio kha hedzi factors? Thiri dzoṱhe hedzi ndi factors dza 20. So ndi dzifhio kha hedzi factors tharu
dzine ri tshi dzi ṱanganyisa kana ri tshi dzi ṱusa dza ḓo ri fha ya vhukati ine ya vha 1. 1 times 20 ndi 20 ndi zwone, mara 1 minus 20 ndi 19 kana 1 minus 20 ndi 1 plus 20 ndi 21. A i nga iti, heyi i nga si iti. 2 na 10 nadzo a dzi nga iti ngori arali ra ṱusa 2 kha 10 ndi 8, arali ra ṱanganyisa 2 kha 10 ndi 12. A i nga iti. Now 5 and 4, 5 times 4 ndi 20 ndi zwone, but 5 minus 4 ndi 1 ine i ya ri tendela u vhuya kha ya vhukati. Zwi amba uri ri khou shumisa 4 na 5 sa dzone factors, 5 and 4. Now ro swika kha tshiḽa tshipiḓa tshine tsha vha uri ndi tsha zwiga. Mbudziso yavha ya uri ni ri dzhia tshifhio tshiga, tshiga ndi khou amba hezwi zwithu negative na i negative, ri vhuisa hani zwiga zwashu. Nomboro ndi khou vhona zwo thuthea, vhaṅwe vha tshi vho ḓo mangala ndi tshi vho amba vha ḓi vhudzisa uri na hezwi zwine zwa khou ambiwa vhaṅwe vhane vha ezwo zwithu zwine vha khou zwi amba vha khou amba vho zwi wana vha khou ita vha tshi luka zwiṅwe zwi tshi bva ṱhohoni na hu na minus hafhanoni. So nda ndo vhona i tshi nga a i tsha vhonala, ndi tshi khou itela uri ndi tou i ṅwalula nga huswa. So nomboro khulwane kha factors dzine ra khou dzi shumisa i dzhia tshiga tsha vhukati, ndi minus. Ro no fhedza ra ḓi vhudzisa uri ndi tshifhio tshiga tshine tshi taimisana na hetshi tsha ḓo ri vhuisela hetshiḽani, ndi positive. Negative times positive is equals to negative. Zwi amba uri i ḓo ri vhuisela kha hetshiḽa tshiga, ra vha ro pfhuka kha zwiga ende ra vha ro fhedza nga u ṱoḓana na dzi factors. Zwi amba uri x minus 5 is equals to 0 or x plus 4 is equals to 0. X is equals to 5 or x is equals to minus 4. Now ndi khou ṱoḓa u vhona uri ni zwe nda shuma phindulo inoni ndi ya vhukuma na, ende ro no amba uri ri vhone uri ndi ya vhukuma ri dzhia phindulo ya ra i wana ra i panga kha mini, kha equation. Ri ndi ṅwalule equation nga hafha fhasi ngori yo no vha kule. X into x, x into x minus 1 is equals to 20. X yashu if equal than na 5 minus 1 is equals to 20. 5 minus 1 is 4. Ezwi hani vina didina ngo zwi ita mulingoni thiri ndi khou ḓo tou ni provela uri ni vhone uri ni left hand side equal than na right hand side. So zwa makhuwa vhewe zwi a dina tshikalelo. Thanyela is equals to 20. 5 times 4, 20 is equals to 20. So zwi khou tou sumbedzisa uri ni 5 ndiyo left hand side yashu ya ḓana na mini, right hand side. Hezwi noni ndi khou itela uri ni khwaṱhisedzela uri ni zwi vhone uri ni mathematically ni dzula ni na phindulo, ni na memorandum wa uri zwe ini na ita ndi zwone na. So 5 and negative 4 is the right answer. Ndi dzone phindulo dzine dza vha uri ndi dza vhukuma. A thi ḓivhi uri ndi nga dovha nda ita iṅwe example na, arali ni vha tshi khou ṱoḓa ndi tshi ita dziṅwe example hanefho fhasi a channel yashu
hanefha kha YouTube hu na dzi comment, vhone vha ḓo commenta, vha nga ḓi ḓisa na mbalo iṅwe nthihi ine vha khou pfha uri kha ri ite example ngayo ya softwords, ri ḓo vha itela example ngayo. Nṋe nga madzina ndo amba nda ri ndi pfhi lukoko, a si lukoko zwayo, ndi lukoko ine ya vha uri i na doctor nga murahu, doctor yo ḓiswaho nga ṅwambo wa uri ni vhoṱhe vha lwalaho nga tshiṱhavhi kana nga vhuṱungu ha mathematic vha no sokou feila vha tshi feila vha tshi seiwa tshikoloni, nṋe ndi a lafha. Ndi ri ni kha ri ṱangane kha chapter dzi ḓaho hanefha kha Maths nga Tshivenda TV, MNT yavho. Subscribe u itela uri dziṅwe video dzoṱhe dzine nda ḓovha ndi khou dzi senda ni dzi wane nahone nga tshifhinga. U subscribe ndi sokou ḓa nga hanefho fhasi hene video arali na u vhona kha tshanḓa tsha uḽa ho ṅwalwa upfhi subscribe, na pressa luthihi, ni tshi tou fhedza u pressa i ḓo tshintsha bva kha subscribe ya ri subscribed, u sumbedzisa uri hai ini no na subscribe, i ḓo tshintsha na kha na vhuya na ro puṱedza lwo luthihi ani tsha vhuya na dovha na puṱedza u swikelela lini na lini. Nṋe ndi ri ndaa, kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho.